Koe polokalama o e whiawhini. Koe o au lotu Huufi o e Konifelenisi ono hiwango fulu mahiwa. O ku whakahoko hangatono at peia me whale lotu whakamanatu Centenary o e lotu me Nuku'alofa. Tatalelei tatali whiawhia mo e loto mawhana ki mautolo no katoa. Ai ngā he whamiri ko toa pe i tonga eiki. Pea mo e tatalelei kau wholau ko toa pe ko nā ho wholau mai me i topleanga kau mai ngā hei otomoto me i toke lau. Pea tatali whiawhia ki mautolo hono katoa o tau whetutaki wā ofi i he whiawhini. I he ngalo ea me he leti o walfitu po ine nima e whae maa. Kau maa whoke tau pēsi Facebook e Broadcom FM Broadcasting i he whiawhini. Whatawangi o ku toka maalie, pea whainga maalie lelei e mea kotoa mea pina. Pea whakawhi loto maa whana ki mautol, ke tau kau whakataha i he ouau mamawha o e whiawhini. Ko e whiawhini whoki ko ka whataha ai whakaukau te whito koe ni koe Huufi o e Konifelenisi mo hono whakanofo o e Palestini o e Siasi kau mai skeltalahi. Hange ko ia ko toka mea ai he taha ko toa pe. A hono toi kuna pe he Palestini ko whaiwhekau toke tā te vita kloa ia havea ai tuunga Palestini o e Siasi Wesleyan taua taina o Tonga. Kai pehe ki e skeltali lahi ko alfeleti atiola. Ko e whawheta ia ko toka loloto i he mo ui ai taha ko toa pe i he whangawakani. Ko hi ko e whanau o toka i he mo ui. Ai taha ko toa pe i he te waki o e whiri o e kautaki o e Siasi pea ko i kona ia. Pea o mea i ki tau tolu ke tau kau whakataha i he polokalama mātu aki mahu inga o e whiawhini. Whakamalo ia whoki. Ai sponsor fi whakamalo me e pule o e whaleni kau maa ai kau ngā we. Whakamalo ki a Oksana Tatafu ki California, Amerika. Ko hiko ne angalelei pia mo e poupou kakato mai ke sponsor i hono live atu i he pesi Facebook a e radio wa fitu po ine nima e whaema kau maa i he ngalo ea. Ke mamata mai ai a mamani katoa pia whanongoa e taha kotoa pe. Ko e whakaukau o e sponsor ko ne Oksana Tatafu a e polokalama o e whiawhini. Ko e manatu ofa ki he ne kuine ongo ko pekia a whaiwhekau seao si palo. Whamalo atu Oksana Tatafu. Malo au pito a e tokoni pia mo e popo mai ki e tau leti o walfitu po ine nima e whaema. Ko e wau o e whiawhini Huufi o Konifelenisi ono hiwango fulu mahiwa. Ko e konga uluaki, ko e antema, ko e titiume a Saxoni, titiume a Saxoni, ko e lotu, whakahoko atu ia e whaiwhekao, toke tā heneli talia e niu mei tolu. E iai mo e whainga maali ke whakahoko e Palestini o e Siasi e whakamatala whakatau. Pe o angeleva ai whainga maali e mai kau hiwa ke nau tataki ai hiwa o e whiawhini. Pea koe hiwa koe ni, koe hiwa i loa pea ke kau a mamani kotoa pe. Pea whakahoko ai hono whakaha o e pāloti, pe ko ia ko i kuna ane pongpongina. Pea whakahoko ia e Pilolevu Ulukalala Tupouto'a. Hoko atu pea mono whanofo e Palestini o e Siasi, pea mo e Centenary e whakahoko pe ia e ne awhio ko kingi Tupou ono. Tō wholawhola Huufi o e Konifelenisi whai pe ia e tamatui. Himi tolngiao hiwango fulu e lau pe ia e Palestini o e Siasi pe atali a e tō wholawhola e lo tangi o waunukunuka. Koe konga uluaki ia. Pe koe lewa pe mo e konga honoua. Koe konga honoua o ku whakahingoa pe ia koe COVID-19 te pea e tataki e wau mamawha koe ni tataki pe ia e eiki Palestini ko whaiwhekau toke tā te vita koloa ia havea.
Koe himi uluaki i he konga hono wa. Hiva i tua ua e himi whāngea wana ngofulu, whāo no noa, tatak peia e ik Palestini o e Siasi. Koe kovinani te moe otua, tatak pe moia e ik Palestini. Pea e hoko atu, pea moe lotu. Koe folfola, koe kospeli o siso klaiso no i tohi e sione, hong fulmani ma o e vahe, vesi uluaki ki e valo, pe lau atu ia e eskelta lahi o e Siasi. O kuiei pia mo e lotu whakangei o e otua. Lotu whakangei o e otua, whakahoko atu ia eskelta lahi o e Siasi. Kuiei mo e lotu whawhetai, tataki pe mo ia e eskelta lahi o e Siasi, whaiwhekao alewheleti Atiola. Ok, mo e lotu vete angahala, whakahoko pe mo ia e eskelta lahi. Pea mo e himi ua i e konga hono wa, ko himi tolungi au hiwanga fulu māwalo, e whakahoko pe ia e ik Palestini o e Siasi. Pea ok, lewa mo e konga ko e fuakawa, e ko e whakaokau o e konga ko e ni ko e tuu ai kakai, pea e tataki pe e eiki Palestini, ai o wao pe mo ko ngā mau inga ko e ni ko e fuakawa. Ko e ko ngā whakaosi ko e sākala meniti o e ohomohe ai eiki, sākala meniti o e ohomohe ai eiki ko hono whakatapui ki he whatongia pia mo e laka ngā mau inga pia mo fo'o ko whakakoloa aki ai ik Palestini kau maa eskelta lahi ki he hoko atu o e whatongia mau inga ko e ni whanonga me e tau wawhe maua tolu ki e Konifelenisi ai ko e Konifelenisi no hiwanga fulu mahi vaen a manak lelei mo e whakatoa melie ai taha ko toa pe e ori whahepoto ai otua pe ne awehao ai funga wakani ki he tau te au ka koe tau fo'o ia pe a kahiri ai o wau o e sakala meniti o e ohomoe ai eiki hoko atu ai pe mo e antema lahi ka koe hallelujah pe a hoko atu ki e kelesi pe a whakaosi aki ai fasi whafonua whakawhi i ai tonga kotoa pe ke tau kau whakataha o atu hanga tonu i e ngalu ea le te oval fitu poine nima e whae maka o maa e tau live stream pe si Facebook a ai Broadcom FM Broadcasting mo e whakawhi i loto mawhana ki motol ke tau kaunga whanonga whakataha ko e tā whakaosi eni ko awhio heni ai na awhifio hau o e whanua kau maa tahine kuini whehuhu o e otu Tonga kau maa ai ik Palestini pia mo eskelta lahi kau whaiwhe kau pāloti kau maa kau hiva a Kolomotu'a kunau tataki ai ho wau mahu ingani neongo ai ki alota maki funga o e whanua pia ki momoko pia mo e ea kau mau whatahoanga o ko langi maalia e mea kotoa pe mei apina ke tau wheao whatahai pia mokmotolu hono katoa. Koe tā whakasieni, ngahi tuunga kotoa pe ko tautou ongo nāto i he ngalu ea i he pō kotoa pe kau maa e ngahi polokalama i e ao neongo ai tuu mo whailai ngahi whatongia ke ka kumau whatawange. O ke tā ki kina lelei pe ki tau tolu e he iwi o e laumali e maoni o ni.
you, mea ki Salote. Fiona koe samai alo la mali mauni on. Totolo e a fiona ko tua peta. Nei kai ke ia hataha. Kau mahino koe tuku whaholo koe ni nei tauhi pe mehe ulaki Konifelenisi. Pea mahono hoko. Pea mahono hoko. Kono hiwanga fulmahi wa eni. Koe a fiona pe na ke a fio ai. Me he tau tangata ki he tau tangata. Pau pe koe e tātāno ai o e aho, mai whaunga o e siasi, pea mo e pule anga. He manawasi i whoki a mamani. He waofi pe he ai siasi, pea mo e pule anga. Kai whawhitai. Pau pe koe e tuku whaholo ia, o ne lawa pe ai whiri o e tangata i Palestini, o e Konifelenisi. E iai rewa i ngahi kupu, na nau mea atu ki palasi. O whaha ki a Tupou, a Hono la. Me haere mai rewa a Tupou, o whakanofo, ai e Palestini, o e aho ko ia. O te iai koa, ha whanua, o tuku whakaholo pehe, o au mai ke e whiawhini. Mahalo na ko Tonga pe. Pabeke haere ma Tupou. E koe a whiona, koe tui o ngai tui. E a whiona, koe eiki o ngai eiki. Koe a whiona, koe ulu e siasi. Haere mai pe ene a whio. Koe ia ke tuki mua e a whiona. He mea ko tape. Talpe me powono. Talpe me powono. Whakahiki ki i pe ai a whiona. Whakalanglangi i pe ai a whiona. Hake aki i pe ho huafa. Nga mau whawhetai ai. Hono i kai ke maa whana o maulau maari e. Wa taunai e ne tolu. E whanai. E motuhia o e nau koeni, mo e o wau koeni. Ho alo whama, ho mesi, pake whinangalo. Anga whainga maari ki he tau koeni. Tau mau whamalo ai ki a whiana. O koe ti ke to e rea koe ki mamani ha hala kehe. Ho folfola ki mamani mo tonga e whaipe ho siasi. Au pehe e whakoloa. Hei kai ke mau mamahi e ange ki mau tolu ai siasi o tatau mo e a whiona. Koe siasi te ke taane mo ia. Koe siasi na ke haere mai he tau wanoa ua tolu ko hiri. O le ringi ho tata ke teu i e tahine ke ua ila o ai mere. Ai ke ua feu, ai ke ngingila, ai ke whetapatapaki. Koe tahine u te utaane, pia mai a whiana. Au bebe ai hoani. Tawange ke koloa ia i e tonga koto pe. Nuku haha molo fia. Kai fefe koe ko pouono ia. Koe ulak whaa ia mo e whakalanglangi o toa. Tataki ak mautolo. E o wau koto pe. O mawhana o maulau maali e. Koe ia koe ofa ai a whiona ki Tonga. E kei tūki mo ai pe ai a whiona i e mea koto pe. Tahine koe ni e. Tahine princesi. Salote Mafile'o Pilolevu Tuita. Tama binis kalau ni. Mea ene hou e ki o Tonga. E ki pare mia e pa mo e pure anga Tonga.
tuki mua bea e awhiana i he mea kotoa pe. Awhiana toa taha bea e whamalo mo e whawhetai. Whamalo, e tamai o eiki, e eiki pare seni, kau maa ai tangatai sike tai lahi. Lakanga mahuinga ia ki he whanua ba mo e Siasi. Ka koe ongo tamai o eiki pe. Ho ui pe ke nangau e whakasewa niti. Wafa pe ho alo, si su kalaisi ko mau whama ui. Amen. Ko e whamatara whakatau e paisteni, he tau whakonferenis, wawhi o whulmaua ke wawhi o whulmatolu. Tāpi o tō maf, o Salote saione, tāpi o mawhi whio, ki Tupou no mo kuina Nanasipau'u, tāpi e pinis hoko, Tupouto'a Ulukalala mo Princess Sinaitakala Tu'u'a. Tāmo Princess Salote Mafile'o, Pilolevu Tuita. Ka malo Tuita. Hoik no bere ana whio me hoik o whanua Tupouto'a. I acknowledge the presence of presidents, bishops, church leaders and official delegations from the Methodist Church in Aotearoa, the Uniting Church in Australia, and the United Methodist Church in the United States. Tāpia skirei rai lahi, kau talasid la, kau whawhonga i homo lakanga, kau whawhonga whiri ngai wahi whanua, mo ngahi kau mea e konferenis kakato, wawhi ua tolu.
Ko whamalola ki tō mafi anga lelei o NMSC, mo whai whakātu i ki Siasi, o ta wausi ai a Konifelenisi, hono hiwa ko mahiwa. Ko whamadala ka kato e whakaiki ki ange o ngāwe a Siasi e waha Konifelenisi koeni, o ki he tohi a senita. Te urawe be ki a ngahi mea si. O mahuinga ki he Siasi ki tauhi ai lotu ai whanua, mo hono kakai. Pe mo kei tauhi ai manui a anga na whatoka me he kuri o tua matonga koutofi. O ko whatua atu ka venga ki Konifelenisi, wafe ua tolu e wafe ua wha. Ko e huhui mo e whakatawa taina. Ko kakato e tau whanonga i ngahi tala o wha. Pe tau hoko atu ke whakakakato ai ngahi tala o wha. Ke whakato e iho tau huhui mo tau whakatawa taina. O kai ka ngata pe i he huhui mo e whakatawa taina me hea kahala ke he kehe o e mo ui. Ka koe huhui mo e whakatawa taina ki tau tolu. Me ngahi whaingataa, mo e ngahi mea tau pōpura ki ai, mo e ngahi mea mo uai ai Siasi, hanga tau mo ui whakalot, whasosiare, whakapaanga. Ngahi mea katoa pēo ki whemau ke whakatawa taina ki tau tolu ki ai, e mo mua e tau ngawe ke huhui ki tau tolu, ka lawa ho tau whakatawa taina. O tau amanaki lelei, ke whakatawa taina e Siasi ke maua e mo ui lelei mo kakato, ka ke mau fōki o lahi au pito. Ka kakato e whanonga e huhui mo e whakatawa taina, e Centenary ai ako, e Centenary ai Latu, ai Konifelenisi. Ke wamana ke whotu ko tau ia o e whakawhita. Pe ka hokosia e tau ua ngeau o e Latu i Tonga. Ko tau ia o tua matonga, kouto'a. Ko ngā e whakalau maari e. O kei tua ki pe Siasi ki haka kia o tua ki hoko mea mahu inga taha. I he lotu, i he ako, i he ngāwe. Ta ki hoko mai a iwe lau maari mao nini ki whakaibia a ki tau ngāwe kotoa. Moi amanaki, te tau mau mui ai. O toi e tau e taha, pe tau Centenary mahanga. Centenary o Konifelenisi, Centenary o Krisuka kun Salote. Pe tau e ua me iai, pe Centenary ua e Lotu, ko Centenary ua ia o e tau hi Lotu. Ko e kongalahi, o e whonga lotu me tau hi Lotu he ahoni, ko ia pe ko e nai o mai e kau missionary i he ka matanga. I kai koe pe ka koe mea fua, ke sibea ke ola o e tau ngāwe, koe kei mea fua ta tau wai pe tau mei mo. Kuoliri wai mea lahi, he koe kehe ai taimi, te whiriri wak mo tūkunga e whakaukau mo ui. Pea tau whikuki ai pe, mo e whakaapa, mo e tau hi e kroa me he kamatanga. Ke taim ta tau tokanga, ke tau lakat, Lakatu ki he kahau ke whiu ngange mo e Lotu mo ki tau tolu. Ko tau os whamooni ki whemau ki tau lakat i e whaunga o e Lotu o whinabas mo e anga o e kuonga me tau tangata. Kaka hono whaingata a he tala ia ko i kai ki tau toka i tuku whahoro. E lorotonga e tau tāla ngai o ku waweange ului a Siasi ki tau whamamani lahi. Ko tāpuni no ngahi whai Lotu, heu ki kai ki aha taha e te omi ki ai. Ok mahuinga ke Konifelenisi, ke ne whakaata e Lotu ke taua taina, mo mana waha ke tau tangata o e ahoni. O whamanatu mai he tohimi, o ai tōka hamea mua, o ai ofa o. Ko ne huinga ke te au, o kulawa pe tui mo e whai to tonu, i ngahi mea mua, Tau te rawa pe tui mo whai te tonu i ngai mea whou. Ko tau Tupou me kaha. O tau whaki tau le rei taha mo tau iwilahi taha ke tau tupu me whanau
o kamata me lau toi whasapa te me ako toka mua i amanak, te nau kamata ke i ki ange ke lalaka mo eiki. Kai kei toko lahi be afe me hele lei, tako ki nau tōlea te nau mo ua ngofua e whai tō Tongatapu, mo ua he ngahi whangataa whakasosiare, o mo ua ngofua ki ai ho nau tō tangata. O kei whima, ke whamātoa atoange, mo moho whaungange, ai siasi ke whakawhi tau whanau. Whataha moi au whakau tōtu ke lahianga e whamiri mau mau, tako te whito ia whaingata alahi o kōk ke whanua, he whanau i mai ai be hatou tangata, kua kamata baro parema be me api. Ka koe api koa hai, koe api be o ki tau tōru, mo tau kau ngā api. Ka whitokoni ak whakau ngā api o ki whimau, ke rongo mo uiange, he te tau wala lawa be, ke kau ngā api le lei, mo api kotoa be i o tongani. Ko tohi kakai, o teiki be ka lawa ki le liwa e tōku ngā o siasi talo me tahi wa tolu mo fulu. Ko taimia na rekodi ai a tupu mo e more i siasi. O holo be a tokolahi, wa mai ke conference ko di. Ko whakawhia maari e be tauni, he ku holo be whika i tongani, ka mahi na tupu kotoa a ngai wahe whanua i muri. Ko tau ke amanaki be lawa he taimi, ke tokolahi ange e kau lot whiwi he kau whanongo. Ka hange o mahino mai eni, hange e ko whakamanaki noa be ia, o ka pau e kai te tau whamoni, o ka tau loto ki ai. Koe kau ngawe, o kere be kau ngawe siasi whakalukfua. Kau fuwhi mau e poto makehe o whiu ngange, special and professional. Mo i whi mau whakakau taha ai siasi. Lawa be teu e kau whaiwhikau, mo e kau maranga e wholofora. Kau whi mau ke teu i hakau ngau e taimi kakato, o mau mawhai whiu ngange mo lele yange, ke ngahi whatongia kehe, tau te whito, ke ngahi whatongia whakakau taha, be corporate services ICSC. Ka hiroro tongani, o kōngai tokoni kotoa be me kakai o siasi, o kfou mai e ngahi komit whakonferensi. Koe ako, ko oswai o tau whainu hino, ki helelei o e whotu a ngahi poa te pūre ke ngahi ako a ngā. O kwhimau e tau potu ngā e ako, ke tokoni, ke whakaloto lahi e ngahi ako a ngā. Ke tau wakai e ngahi e liri ko os momona e ngahi hakau i tonga motoa pure a ngā. Ko mau e liri ana e kōmi e korisi ko Tupou, ko to eni ke puke mau, nā toi homo. Ko talanoa fia e Tupou High School, mo ngahi bisone e whatoka ke kahau wawe mai. Ko tau amanaki, ke kamatahanga e tau kahau, e tūta mai ai hakau matao tau, e ako whakapure a ngā, ke kamatahano whakotūtū e korisi ka Salote, ke kaumoia i hiuku e riri. O tau whakao me unu pehe katoa e ngahi ako anga whawahe whanua, awa wā muhapai mo ewa, e kahau wawe mai, he ko tau kahau, e te whito pehi ako lelei ai tau whanau. Koe paanga mo i koloa. Ko ripote aati tā ki he tauni. O kune whakato ngai e lelei anga iwi whapanga o siasi e ngahi tau ki mua. O kulotonga e ngahi pange, a panga ni mga 4 miliona. O awaris ke panga e wataha po ni 2 miliona ai misinare tau ko tobe. Ko mawinga o koloa tau ya siasi e whakafofua o kulaka ke taha mo e po biliona. Ko iwi ko tobe ia ngahi talasti mo e kakai o siasi. Ko mo ui mo ngawa e konferensi mo e ngahi ako a ngā, o kukau i kei whatawhito be i e whak-ofa ai kakai. Ko ngawa e komit pāngā me komit konferensi, ke ai mo ngahi matawai makehe, ke ne tokoni e kakai o siasi e fua o ngahi kawe ngā e lotu. Kau ki kai ki ai ha matawai makehe, te tau kei utupe me ngahi repa ai ngahi family. Ke whonga koe a ku lelei, i kei tokolahi e kakai o siasi, whakatoa ki furua ai kawenga. Ka ko tau whakamaoni, o ku holope ho tau tokolahi, pe aku holope.
Pe mafasianga e tokosi o toe mai e fua e kawenga o Siasi. Kai ke liri wa fonga e aru ki lahianga e mo mafasianga e kai o Siasi. Ko e pore ia ki he kahau wawe mai. Ki iai mai hangahe matawai ke he. Ki tokoni ke fua kawenga e ka kai o Siasi i he lotu. He ui ai bema na ngahe kawenga ke he ke fua. Ko e whakapoto he tau ngahe whatongia e lelei. Lelei ke tau kamatai. Ko taim lelei e ni ke wakai e konferensi na lava o whatau tolu. Ko tau o siako pe me lotonga ngahe whengata aku hoko. E tau toki omi e ni hile tau tolu. O kulava lelei pe o puke ai Siasi mono ngahe whatongia. O kore ke tuki kau talasi tulahi me commit konferensi. Ke nau what mua ma tofa hahara. Ke kau na lava o whatau tolu. Pelahi ake. Ai konferensi. Ia tau pakai ki hivi ngā o Siasi, ko ia e waa insurance ai Siasi, i loto pe ia Siasi. Kene marui pe na ngā he koloa, i loto Siasi, ko taha ia mea lelei ko hoko. Whataha mo ia, ai whotu e waa te kina e moana, o tau mateo te wange ke ngā he whatamaku whae na tula, e hoko mai e kahau. Ko ngā he whakaiwanga leo, ake ai whakotu o ngā he whaanga lotu whaou, e ngahe whetu ko tokolahi ai na whoka kui kai kia Siasi. Ko kamata e ngāwe ko ia, teu tau whakamaro ai. Ko ngahi risi. Ko so atu ai kore ke Minista Whanua me Puruanga, mo i hoe ki mautofia. Ke toi whakaloloa ko toa e ngahi risi na iloa, ko i risi peni e taha. E oska atoa ia ki September o e tauni. O honga ki Siasi e ofa me wharelahi, mo i ho eiki, ke ai hakonga o nau tofia ke whai ai e tauhirotu. Ko e katoa i lisi u tauhi, ko i lisi e nimange au hongfuru mawhit, i kai lawai e ngahi tofi lisi, e ngahi tofia e ho eiki, au i kai ki nau loto ke lisi, ka u nau whuaki be ke whai ai lotu. Ko whamaro. O whamaro ki ngahi Conference Methodist me no sila Australia mo Amerika mo Britania. I whingawa e glelei ko mawhanai e tau whi ofa aki mo e whilotu aki. Maro ho mou tauhi e kakai Wesleyan, ko nau hiki atu ki mo ngahi Conference. Pea mo mou tokoni mo e poupo mai ki Conference tongani. O whamaro lahi ato bit, ki kakai ko tobe o Siasi, me na awhiwhio mo e hoiki, mo tokotaha Wesleyan ko tobe, maro e lotu, pe maro e tauhi lotu. O whamaro me loto honga whoki, ke skei dailahi, pe kautak ngā au e ngahi potu ngā au e whakonferenis, potu ngā au e ako me ngahi ako a ngā. Kai maa e kau whaifkau sea, kau whaifkau pure, mo e ngahi wahe whanua ko toa, e tau lawai, e tau whakonferenis koni. O whamaro lahi ki konferensi, e toi whrala au whai mai, ke whakahamahamat, mo skei dailahi e whatungiani. O kuma kei tuku paa ke tau hi a kone suotone, e mga he tutuone e konferensi, o whakaangoa i ki lau maari e, ke ne tataki e tau ngawe, e tau wha konferensi koni. Wasi e ko whamaro whoki o koa, mo family, mo ki motolo ko tope, mo whai o tauhi, mo tokoni, ki lau e whatongiani. O whakatawa pukina e be, a Siasi, mo ki tau tolo ko tope, pea mo e tau ngawe, e tau whako whilis fo o tau kamadani. Whamaro atu, ke Palestine o Siasi. Maro. Koe whamatala whakatau ia whakahoko pia he ik Palestine o Siasi. Koe hiwa a e wahenga kolomotoa ke kau a mamani kotoa pe.
Ko e whanofo wau whanofo eni o e ko e whakaha o e pālo ti whahoko a te Pilolevu Ulukalala Kore ke Tupouto'a. u whangato e. Tala whakatapu kakato nei o si whahoko e paiseni. Ka tā mua ki u whahoko atu e ola. E pāloti e Konifelenisi. No hiwe hiwa. Nai whiri ai. A Right Honourable whaiwhikautu e tā. Te vita koloa ia hawea ko i Palestini. Pea nai whiri ai. A whaiwhikau ariwhireti ati ola. Ko e Sinaitakala lahi. E hoa whio. Tu e whai atu e kore. E te ki a whitau lalo mua. O whanofo. Ai Palestini kai o maa a Sinaitakala lahi. O hange e ko tuku whaholo ai Konifelenisi. Whapapatu. O wau mama whamo mau inga o e whiawhini. Ko hono whanofo. Ai eiki Palestini o e Siasi kau maha ai Centenary. Ki e whatongia. Pea mo e lākanga mau inga koe ni. Ko hono tataki whalau maali e. Ai ka inga lotu kotoa pia o e Siasi Wesleyan tauataina o Tonga. Pea o ko whakahoko pia e ne awhio. Ki nge Tupou ono. Ko e hautoka o e whanua. Hange koe ak mau me anga tonu mai ki ai i e tau live stream. Ko e mau inga o e tari koao. Ki e whatongea kotoa pe ko ui ki ai e eiki. Eik Palestini. Ko whaiwhikao. Toke tā te vita kolo ia hawea kau ma ai Centenary. Lotonga whai hono whanofo i e Hawani. Ko e hoko atu o e whatongia. Tau mai a koa ngā ue o ko whaingofua. Peneongo a hono mawhatukituki. Ka ko whoa ki kakato ai mo ui ai iwi pia mo e taimi. Ke tataki whakalau maari e ai whakawaka o e Siasi Uesiliana. Tauataina o Tonga. Lawa ia e wau whanofo ko e tō whanofo ai hautoka o e whanua. Yo, whafunga de konferensi whamaro, whakato e whatungia tuku whakahoro ka whanofo, whango mātuani ki tau he Siasi. Kei whai be tuku pā ki tau he konestutone, tau he ngahi tutune e konferensi, whakangong ki lau maari e ke whai a kene ngawe. Kore whabumene tau mua koroa e konferensi. Maro abitu. Tapu mo e awhio ai o tua, na e tuki ai a Tonga. Tapu mo e Konifelenisi o na himongo fulu mahi wā. O tau lo nuku, i he whai lot Centenary o lotu. Kua whake tawa whakatapu he Palestini a Siasi. Tuku mua ke whakaha, ai whakawheta i mo i whia, he tau wheiloaki. Mo e kāinga kotoa, me he otu muri, mo e ngahi wahe whanua o Tonga. Nei whai ai e whepuri ngaki, hiri, ai mo ngā whi, ka mo e peau kula, pe Moimoi mai ai ai COVID hiwa. Ko e kei tuu, mo e mo ui pe ai whanuan, ko e ofa, mo e tauhi ho tau o tua. Ko tau pare tua. O kia e ngahi whie mau ai Siasi, whakalau maari e, whakaata mai, mo whakae sino. O kunau whelotoi, ke whetokoni aki,
pia ke mawhamafa tatau o hange hasea o kuwe tolu. Ka looloa pe nou hawae e mafuri a sea. Ke tauhi e paranisi, ko pau ke whepōpō aki. O ko o mai ke he konferenisi ke tau whakakaukau e tau whakatahaanga, hiri e tau e uange au e lotu, e uanoa uano. Ko e whakamore whakatau e whewholau aki, o teu e konferenisi, na lava ke tuku atu hata o e ua pe tolu. Ke tokoni ki he tau ngahi ngā ue, hange ko e ako anga mo e kau ngā ue. He kulava pe e he ko mit konferenisi o whakalere a ngā ue a Siasi. O whiamau ke hoko lerei a ngā ue a Siasi. Ko e tau kakai, o kuiai ho nau tare ni ti, ke nau nofo i ho nau ngahi takitaha mala e ako pe ngā ue. Pea ke tau sio loa ki he mea o kulerei whakalukufua. O ko tau monu atu ki he whakataha ngani. He o tau whanonga he taim whaingata. Pea ko ofa atu ki he te kumotolu kotoa. Koe tau whalawhala Huufi. Konferensi kakadau mo me ake, tau whai lotu ko eni. Himi tolungi au, hiwa ngofuru, tolu hiwa noa. Koe lotu, koe hiwa e tui. E o tua mafi, poto pea o niu. Tui o universi, hau bea ngai hau. E si hova, mea mai e mau punou. Ke tari e mau lotu, o marui a Tupou. Mafia i ngā ue furibe, tōku kene mono ia hoko aho be. Tōkono ngāhi whiri ke mo vete pe, tōko nāu tōtōni ke ririu ke vare pe.
Hiki aige wholoa, age moa ngai tau. Tau whetuku hakoloa, tau hi o mau hau. E Sihova, mea mai e mau punou. E ke tari e mau lotu, o marui a Tupou. Claro. Tapu ke awhi o tua mafi. Tapu ke awhi o ai hau o Tonga. Tupou ono, koe tu. Tapu mo kui Nanasipau'u. Koe kui ni ke taloni o Tonga. Tapu ke Princess Hoko. Tapu ke Princess Salote Mafile'o Pilolevu Tuita. Princess Sinaitakala. Tapu ke Rai Palestina Siasi. Hokore ke uhufanga. Tapu kakato. Kone au whaki. Tawangata he o whaikitua ka whakamonu e koloa. O lawe monu ai I he katoanga mamalu ni. Whakawhetai whihewhia ho mauloto ke o tua mafi. Koe ke I tu uloa, ai tauhi malu, e whare o Tupou. Lāko whie lelei ho awhio, koe tu I totono Tonga. Taine kuini, moi whare ha moi o fo. Lava ke toi ha elea, e Konifelenisi kono hiwanga fulma hiwa, Siasi Wesleyan tauata aina o Tonga. Lava lelei mohono whanofo e Palestini, mo segeritai lahi. Toi tuku mai ho mau whakamanata, matuaki lelei mo mahuinga. Oku kakato, na panga maali e mo'ui, he whekawaki, mālohi, mo lelei, e whakalau maali e, whakaata mai, me whakaisino. Lahi be mau whaamau no foa, tapa pe taha, pe ua. Mau tautou rea aki pe mo'ui kakato. Kau vai, e mau tokanga ki ngai tapa koe ni katoa. Pe au kau ai pe whanua whakalukfua. Pe he whake toko lahi. Koe mo ui lere ai sino koe mea ia e whare maha ki mo vaiola. Kau ku mau whakawheta, whakamanatu mahauinga koe ni, mau toi wakai lere ki ai. O ki fuafoloa mai e mau whaapehe ke tau hiki o Konifelenisi whakatau ua pe whakatau tolu. Mau loto si ibe. Ono whakahoko. Mau whawhetai. Whakatau lao mau mahauinga koe ni.
te loto lahi e tala kau eke tala si lahi, Konifelenisi, ke whakahoko. Tau mua ngāo i le koe. Mahi no bēka te ngāutolu ko taha vai anga wholoe siasi, to yo whonge mai me tau mua he whiawhini. Ai whia mao ke hoko le lei a ngāo e siasi. Whakatu e vison le lei mo tu loa, pia o mai mo e kakai le lei mo to tonu ke nau ngāo e, mo whakahoko pia tauhi. Ma vai anga, mau tau whe uno aki holo pē ngahi ngā ue, me taimi ke taimi. Mau kore whamore atu, o whio, au mau tuku pā. Te mau toi wha utu mau kuange hono fuesia, ho mau ngahi waha ngā taimi. Nau whamalolo to hounga mōni ki ho a whio, no toi whamanatu mai e whatongia te tonu beia siasi. Tautou lotua e siasi hopure. Pea Huufia, ho whare. Pea whiawhia mau pe siasi, ke whai angahi ngā whakoeni. Patawangi o tua mafi. Ngini whai tāpui kina o a whio, o tahine koini, whare Tupou. Koe mau lotu uia, tua o whatu. E tō whawhala Huufi o Konifelenisi hiwanga whulmaiwa, whahoko atu e lotangi o wao nuka. Koe lotu mamafa, ai siasi mai Konifelenisi, o kiloa bega kovinani te. Ora waine tau tolu e tau whakamai ke tau whai kovinani te, mō tau o tua. Toi whakafo'ou e tau tukupā, toi whakafo'ou e tau kovinani te. Pe mo tau tauhi o tua, pe mo tau tauhi a siasi. Whangea wono ko whoro himi, kau hiwa i tōwa mai, mo mea ke tau hiwa, ke tau whai kovinani te. Tau kau ke whamaro ia, e tamai aro lau marie, kau e kakai o rangina, kau mo maman furibe. Ke tau lotu, e rua mafi, ai a whiona au tōki ai a loto ko tōpe, e tokai mana anga ke ngai hori ko tōpe au mauloto,
Pea kui kai ha mea e tahe fufuna ki mea Fiona. Ai ke maa e ngai whakaukau a maulo tō a ke iwi rau maare maonio ni. Kai hau e mau ofa ki a Fiona. Pea tāu e mau whakalangangi ho huafa maonio ni. Ia sisu klaisi ko mau eigi. Amen. Tau whanau ke wholawhala. Ko speria no toi e sione o fulmani ma e mahe roa ke vesi ki ono walu o e konga. Ko au koe vaine moonia, koe tamai, koe tauhinga o e ia. Longa hawa ai te au ki kai fua, kune motuhi ia. E longa hawa o ku fua, o kune auhani ia ke asili ene fua. Ko mou tafe sinoi mai eni ki mou tolu, ko mea i he kurea ko whai ki te ki mou tolu. Ai ke mou nofu mau ia te au, mo au ia te ki mou tolu. Hangeo ki kai ke whaafua ai waa ia te ia pē, o ka pau i kai nofu mau i he vaine pē whoki. E kai te mou lama e ki mou tolu, o ka pau i kai te mou nofu mau ia te au. Ko au be koe vaine, ko ki mou toru ko ngahi waa. Ko ia kunofu mau ia te au, mo au ia te ia, o ku fua lahi ai toko taha ko ia. He ka māwai mo au, o ku kai te mou whaafai ha mea. Ka ai hataha ne kai nofu mau ia te au, ne li aki atu hange koe wa ana. Pea ne mai, pea kunau tāna ki a ngahi mea pehe, o laku ki hea whi, pea ku vela. Ka pate mō nofo mau ia te au, pia ka pau e nofo mau e ku ngahi rea ia te ki mō tolu. Pia ne ango pe koe haa te mō loto ki ai, mō kore, pia e whai ki a te ki mō tolu. Koe mea koe ia ko whakalangilangi ai ai ku tamai, koe uhi ke iku ki ho mō fualahi, mō mātua ki hoko, koe kawako a aku. Amen. Sikainga, koe mo ui whakaristiane ai o ku ui ki tau toru ki ai, koe mo ui i a karaisi. Koe ne huhu i me he angahala, o whai ho tau whatapu i tuunga i a te ia. Koe mo ui koe au tau hu ki ai, hono whahu ki tau toru ki he kovinani te whoou. Ai au hoko ai ho tau eiko sisu klaisi, ko ho tau fotu aki. Ai nani whakamoni ki ai aki hono tātaa o nā ke hoko o tuuloa ke tae ngata. Koe kongai taha kovinani teni koe tā ofa ai o tua o whakakato eia i a te tau tolu. Ai mea kotoa pē nani whakahaa ia sisu klaisi koe takimua mo whaau o e tau tui. Kau kei tūla hoko ai ni tara ofa. Ia ko tau ilo pau a ene lelei ko ia mo whamoni i a ene keresi i he tau mo ui mei he aho ki he aho. E konga e tahau tau tuu mo whakapapau, e kai ke tau toe mo ui whakangatangata maa tau toru pē. Ka te tau mo ui ma ana, ae nani o whai ki tau toru o whakia e ia maa tau toru. Pea ui ki tau toru ke tauhiki ai, kai whakakakato ai e ngāhi kaweinga kotoa pē, o ene haere mai. O tau whafo ai pē, tau tūpā o whakatapui ki tau toru, o whatewhito, ki e tau unu ki he tēpire ai e ki kā e he ahoni, o tau whatewhua whakataha o hange e tofu pē koia, nai whatewhua ai i mua e tau ngāhi mātua. Ki tau whai mo loto fia mo whakamāto ato e tau whafo ai kovinanite, nai whakamau aki ki nau toru mo eni, o whakamau aki ki tau toru ki he otua. Koia i e whunga e tau manatu ki ngahi alo ofa e otua, ka mo e whakatua mirie o ene ui, ki tau sibi mua ki tau toru he māma ono lau marie, o tau ilo ai mea nā tau vai ai, moia nā tau tono no wai i he tau tui, e moe uhinga e kovinani teni ki te tau tolu, ki tau toi whakafo e tau whaki ki tau tolu,
ki he o tua. Koe lotu whakangei ngei o tua. Ke tau whetari aki, ke tau lotu. Tau hangake mua ki he tamai, ai o tua e o wha, ai e nei whakatupu ki tau tolu. Ai nei a whiong tau hi mo puke puke ki tau tolu, aki e nei o wha, tai ngata. Pea omi ki te tau tolu e mama o ilo i hono langi langi ia i he fofonga o Sisu Kraisi. O mau whamalo atu e o toa, e mau whakahako e ki bea a whiona. Ke tau whakalangi langi mua i he keresia tau e ko Sisu Kraisi. Ai a neo nei mahu tawhea ka nei hoko masiwa ko hui ko tau tolu. Ai a nei alwhano whailelei mo malangai a ngonglerei o e pureanga. Ai a nei talangofua o au ki he mate io, ai mate i he korosi. Ai a nei pekia mo ui o tai ngata. Ai a nei whakawa i matapao he wani ki he kautui ko toa pe. Ai a kua whio me he toku to matau e o tua i he langi langi ia o e tamai. O koe be Kraisi ai tui lang lang ia. Tau whia mua he whio he lau maari e maa on on. Ai eiki koe mauanga o e mo ui. Pea tupu ai ho tau whanau i ki he whamiri o e o tua. Pea tau hoko koe ngā he kupu o e sino Kraisi. Ko ni whamoni o whatonu hia i ki tau tolu. Ko hono poto wakone kina ki tau tolu. Ko hono iwi o ku whakakaukau ki tau tolu. Pea ku ke tatari ai pe ke whai o mahulu atu i he mea kotoa pe te mau tangi mo tau tapa ki ai. Mau whamalo atu ki a whiona, ko lau maare maanioni. Koe lotu whawhetai. O mea ke o runga ke tau whawhetai ki o tau o tua, i he lo lahi o ene ngahi alo o wha. Ke tau lotu. E o tua koe mau tamai, koe matawai o ele rei ko toa pe. Ko ke alo o wha whei tau lalo ke te ki mau tolu. O i kai ngata pe i tau pe koena ko alo atu. Ka i he ngahi tau ko toa pe o e mau mo ui. O ko atu e mau whawhitai o alo ofa ngongo fua. Ko whawhono aki ko mau ngahi aho. Pea mau tūtai he taimini mo e wheituuni. O mau whamalo atu eiki, ka hua whamao nioni. Ko ke omi mo e uhinga. Pea ke whanawhanofo ki mau tolu i he mamani o whonu i ho langi langi. Ko ke whawhi e maria i ki mau tolu aki ho mau ngahi kai ngā ofi, o ngahi kau mea. Pea ko whai ho mau tauhia i he nima mo e tokanga a ho mau kau ngā whanonga. Hua whamao nioni. Ko ke tūku ke i ho mau roto ke mau viviri atu ki he awhiona. Whataha mo o whaki mai ho o merino. Ko ke huhu i ki mau tolu, pia ui ki mau tolu ki ha ui maa o lunga, ia Christ Jesu. Ko ke omi ki a te ki mau tolu ha whainga maari e, i he whiohi ho lau maari e, pia mo e whakamooni o Siasi. O mau whamalo atu eiki, i o hua whamao nioni. Ko ke hoko mai koe mama i he lotolotonga o e whakapouri, pia i he mamahi mo e ahi ahi ko ke hoko koe makatu maarohi, pia i he mau ngahi fie fia, ko ke hoko koe koto whakatua miri e hounga. Mau whamalo atu eiki, i o hua whamao nioni. Ko ke mana tua pe ki mau tolu i he mau whaka ngalo ngalo i ae awhiona. Ko ke taupiri mai he mau hola mea te koe. Pia ke whakawhitaula ki mai mo e whakamore more, he mau situa mea te koe. Pia i ho kātaki fuoloa mo e mohu o ho keresina. Mau whamalo atu eiki, i o hua whamao nioni. Whamore more mo tolu whainga maari e, ki tūru tui hifu. Whai ki lotu whakalongalong.
koe vete anga hara. Ki tau taktasivi mua ki tau tolu he a o tua. Te tau vete whakamato hatu e tau ngahi anga hara. Mo whai tokanga hi o tau loto. Te ria nā tau kāka e ki tau tolu. O tau tua awhanga ai. Mihe e ne a whio. Ki tau loto. E o tua koe mau tamai. O ke whotua whaunga o e mo ui mau tolu. I ho aro o whaanga. Mau vete atu mo e loto whatomara mo oni. Ai mau tōtō ohi ke ako mea te ia. Ai mau whakataupi koi ke mui ke a te ia. O ke whorofora mai o ui. Ka kua i kai te mau whaongo atu. Ka kua mawhaa mai honi maa ke a te ki mau tolu. O whou i ho mau kaunga whanonga. Ka kua mau whakatare i pē. Ko lahe e mau tāpua ki. Kai si e mau whawhitai. Pia kua i kai ke mau kei tāo. Moho o ofa, oku i kai ke ririu. Ka more ki mau tolu ku mau tau tapatu i he masive siva o e mau fotu i ho ao. E mo te ilo mo e siokita o e mau ngahi lotu. Ai mau whakataitai kuha mo e mau siaki ai whiohi mo e ngahi maunga ke resi. Ai mau mālua loi, o e mau loto pē ke oua te mau ilo. Aho ngahi whaunga. More ki mau tolu iha mau inoa, aho mau taimi, pe koha a mau ngāu e hala ki o mau ngahi tu whakanga. More ki mau tolu i kai ke mau loto ke ikuna ai kovi aki alerei, a e mau holomui mei he korosi. More ki mau tolu i he tai e mau whakahoko ofa. Ke ea uatu koe uhi ko ki mau tolu. Ia ko mau tokanga whakamaa pē. Ki he ngahi whihara ki mo e ngahi mamahi na e kai kautonu ki a te ki mau tolu. More ki mau tolu i he mau pipiki ki he ngahi mea ko wahe i ki mau tolu mehe kakai ke he. Ia mo e mau whakatupu whainga taa o e mau nonofa whakataha. Pia i kai ke mau tokanga ki mau ngahi tūtūni. Ko i kai ke whakapoto. Mo i mau wawe ki he tari whakaharaia i ha kakai. Pē ko haa mau tō ohi i he tari. O ha kore whamore. Ka pau ko te ki ai ke mau kamata hapuaki. Pia ka pau ko mau tauhi o mau loto haloto mamahi ki ha taha. Ka pau ko te ki ai ke mau whai ha whakarerei. Ka pau ko mau whai wawe ki ha tautea o e kau whai hara. Ka mau whai tuai ki he whai o e whakamore. Tau taktaha veti whakarongolongo. Whai tau kore whakamore ki he o tua. Arofa mai ke te au e o tua, ange koe moho o arofa ngongo fua. I o whakatatau ke lahi o ngahi whai mana wawha. Ke toa e ku ngahi mau lao, ke mātua ki whakamaa e ku ngahi whai kovi. Ke whakamaa au mihe ku anghala, whakatupu haloto maa e o tua. Ke whakafou aki halau maari e totonu i a te kita. Raksione vai raki ni maki hongo fulu, ko e nia e whekau na mau whanongo me ia te ia, o tara kia te ki mau tolu a eni, ko o tua koe mama, pe kui kai hamo moi whakapo uri he ne a whio, ka pau tau pehe tau whio he moia, ka tau fou i he po uri tau loi, ka kui kai ke tau whai ai moni, ka pau tau fou i he mama, ia tau whiohi, ai taha mo e taha, Ka koe tātā o Sisu Christ ko Hono alo, kune whamaa ki tau tolu me he angahara ko toa pē. Ka pau tau pēhea kui kaiha tau angahara, tā ku tau kākā i a ki tau tolu. Pēa kui kai i a te ki tau tolu, ai moni. Ka pau tau vete tau ngāhi angahara, koe ne anga whakamoni tarau wha, mo ne anga whai totonu,
o kuna kau ke na whakamore more tau ngāhi angahara, ka ke ne whakamaa ki tau tolu meihe whai hala furipe. Ka pau tau pehe ko i kai te tau whai angahara, tau pehe ko i loi a ene a fio, pea ko i kai ia te tau tolu a ene whorofora. Amen. O me hake. Kore ke siasi ke mau meha ke tau hiwa, tolungi au hiwa ngā fulu māwaru. O iau he ofa e o toa, kone fukapu iau, alu i mui pe mumua, tō he mama tō matau. Ma whanongo hoku adamai o toko mua hoi rifia ko sisu o kureo mai ko hai ara o fia. Whiriau maana I tai moi tāniti. E kai tene tai tokanga pe ngalo ene tamasi. Be olonga pe koen si kai ngā whaanga ki tau ununu mua mo lota whakapau whai tau whakawa ki tau otua pe tau ai hamonga Christ ki ati tau tolu pe ko ai hamonga koe ni ki ati tau tolu ku hingaia ko tau mātua ki lota whimaari e ki ne whanof ki tau tolu ki he pot te tau iai mo ngā ua te tau whai pe koe ato taha pe o ki ai ho tau whatua merie o rahe ngahe ngāwe a Christ ke whai, o whainga fua ni ihi me whainga tāni ihi, ko ni ho rang ia, ko ni ho lumai, ko ni ho hoa me tau manaka whakai na tula, me tau tokanga, la ko ni ihi whakatau whipaki mo tau loto. Ihi ni ihi whakatau whakawhiamari a kia Christ mo tau tolu, kai ni ihi kai hoa me whinangaro Christ, tūkeha ka pau te tau whakasi ka tau tolu. Ka ko iwi ke whai ake ngāhi mea ko tōko ni,
O pau ke omi a Christ. Pe kune whai ho tau whakaukawa. Kuia tau whai e whakawa e o tua ko tau tolu. Tau whakamamua ho tau loto ki he o tua. Pe tau whai e tūtu oni e whunga hono iwi. Ke o ana tau toi horomui. Pe whunga o e tau teu ki ai. Tau whai lewa he taimini, tau tukuloro, kakatu kia teia. He roto whalala mo oni, he ene keresi, mo ene ngahi tala o wha, mo tau tulutu i hifo ki lalo. Whainga maari e ni, pa tulutu hifo. E iko tua ko tamai tā ngata, ai ko ke uki mau tolo i Sisu Christ, ke mau kau ngā inasi whukawa mohu alofani, o mau ai kia ki mau tolo ai fia me hamonga i talango fua, pa ke mau kau tuunga i hene of, ki a Fiona o bibili atu, ke i loi ho whinangaro hawa, o ki kai ke mau kei o mau tolo, ka o koe a Fiona, tau lau whataha, o ki kai te kei o kuau, ka o kua Fiona tō tāpe. Tuku au iha pōtu te ke whinangaro ki ai. Te whotu au whataha moia te ke hoi fua ki ai. Tuku mai iha mea ke o whai. Tuku mai ke whisia whia maari. Tuku mai iha ngāo e ke o whai ma au. Pe tuku pe au o ana whai iha mea. Ko i ko koe. Hāka ki ko i ko koe. Whakatō ki lalo ko i ko koe. Ke whonu pe maha, ke maua mea ko toa, pe kai ke maua mea. O ko lova atu e mea ko toa ki ai te koe, moho whai te riha. Pe koe ni, e o tua whonu he rangi ia, ko tamai aro mo lau maare maoni oni, o ku koe, te a o wau. Ofa mai eiki, be hoki he wani, e meri. Kata ko me hake. Tō mua ho mau ngahi loto. Ke tau whawhitai mua ke eiki ko tau toa. O tau mo te tonu pe ko tau whatungia te tonu ke whai. Ke mau whai a whawhitai ke te koe e pot ko toa be, mo taim ko toa be. Ke a Fiona, e i tamai top tap, mafi, koe o tua tai ngata. Tau rau whata. Koe au mau kau whata me kau angelo, ko toa e ngahi whahi ngau hewani, o whakaha mo whakalangangi, ho kua whakalangangi a, o whai e be o whakawhita i, mo be he, o maoni oni, ei ko tua, ngai hoste, e whono he wāni mo mamani ho rangangi, e Gloria ka te koe, e ki whungan maarunga, e meni, o me whilaro. Tare e kiunga. Koe whainga maali koe ni, koe polokalama whakaose o e pōni, koe sākalameni te ohomoe ai eiki. Tataki pe ai Palestini kau masketa lahi, pea tokoni ki ai whaiwhikau tali ai neo mei tōl. Whamaunga ki ai whanofo. O e Palestini o e Siasi, kau mai skeltali, ko hi koe whatongia mātu aki, mā whatuki koe ni. Rotu ke whatapoi, ai mā me waine koe ni, sino ia me moe tātao tau e ki. E tau inasi ai ke sila, e tau kovinane te ko whai, e ao e tua mafi. E tua mafi ko mauta mai ki he vāni, i o ngā whao ngā whua, nā ka whua alpetaha ko Sisu Kalaisi, ke kāta kai pekia i he kolosi mo mau hui. Ai ane atu tātou tahai ai ane a whio, ka whirau rau maungo ngā pēto mo hākawa,
Ko hifu whakalelei ko te tongi whiunga ngahi ang hala maman ko tō be. Penana whakoto a whamanatu, o ene pekia maongong ko ia. Pene whikau, ene kōsperi maoni o ni, ki mau whai mawai be. A whamanatu ko ia, wa ki ane toi haere mai. Ko ia te mai, alo ofa. Kung mau kore ki whinangala mai ki mau tolu. Pe mau mawai miaina, aia koe maamu waini. O hangai koe tūtūni alo ko sisu klaisi. Ke whamanatu ake ne pekia. Ofa ke mau mawai hono sino, hono tata lang ia. Ai a fiona ne toha mai po hono o mo whakausi. Ke hire ne whakawhitai ana ne pakpak o ne angi ne kawako ne mea. O sinoen. Mo toe no kai. I longa ha mo whaibehe ko whamanatu. Pe whoke ne toa e bohire au mohe. Pe hire ne whakawhitai ana ne angi ne kawako ne mea. Mo toe no inu. Kok to toe ni ko toto e whakawhou. Pe longa ha mo inu ia. Mo whaibehe ko whamanatu. Amen. Lo tonga mawai ai sino pe mai tata ai iki ko sisu klaisi. Palestina Siasi ko mas kaltalahi. Toko ni kai fafikao. Taliai ni me tol. Takwe fama unga pe Hono Tupouto'a ka kato o mo ui. Ko ngo sevaniti ai iki. Ke tataki ai whangasipi o e whungawaka o e Siasi Uesiliana tawataina o Tonga. Pe kai koe ia pe ka koe hiliwhaki atu ai whatongia mātu aki mau inga ka ko mawhatukituki ko hono tataki whakauta. Pe hono lotua o Huufi aki o toa ai kainga lotu ko toa pe o e Siasi Uesiliana tawataina o Tonga. Kai ngā tai tonga ni pia o atu ki tō ple anga whoki. Hire tau mawhai ne awhio mono whare, tau whawhi atu ai konferensi. E tau inasko tō be, e whakapapau e kōpinani te ko tau whai. Ke ai o tua ki tau tolu, pe a tau tolu ai o tua. Pai mā tau hiwa, pa te koe tāri ai omo heiki. Hai mai lo mari, tawa ko te mai we, tawa ko no pai. Ai ne kuini en ba hau toka. Fomo ia mira. To fomo na de mau ko na ke. Ya fiona be fare ko. Ai fare ko ai be fiona.
roto ngari ka whai ko tai kata Jesus Christ kumau. Te kau whaifkau pure ka whaifkau sea, wa Moimoi mai. E hiki e whirau rau e kominan ke. Kau whaifkau pure, ngai vai whunua, mume mai. Body of Christ given for you, take and eat. Body of Christ given for you, take and eat. Thanks to God. Body of Christ given for you, take and eat. Body of Christ given for you. Kadang mai kau London, kau pure ngai vai whunua, kau kare kita, murau mai. Maro iki.
mai tari e Pilolevu ko whai he iki. Siraya ke kovnane di ko tau whai. Ai o tua ko tau tolu. Ko tau tolu o whai o tua. Kai mata mea whiungange. Sino peo tau iki mono tata. Sino tau iki na whaku i koe. Whamuia e o sino morau maari e wau ke mui tangata. Mo me mai tō e nau kai. Whamanat nei pe kia Sisu Christ koe ko koe. E te kone agia i holoto i e tui. Na moe whapitai. Tātā o tau eiki, nai riri koe ko koe. Whamoia o sino morau maari e. O au ke mui tangata. Me mai ko whapapau, ko kovinani te meo toa. Kaya tau toi kore ki hatau mea, o kai o toa tau mea ko tau pe. Ono whinangaro o ke whai. Fia mo me mai, tuhau fia. Tau tui ak pe ke whai e whinangaro o toa. Me mai, sino tau eiki na ringo i koe. Tata. Le pai funga kau. Ono sino, mono tata, ko tau muia ngai. Me mai ko pau holoto, ke kovinani te ko tau whai mo o toa. Pilot, kon mai o tua, me au kon fuak. Sino no alo pelego si Sisu Christ na fuak ko i tau tolu.
Sino tau iki, o maano tata, rigo i tau tau. Toi na kai. O papawai pe ho kominani. O ke fua koe mai o tua. O kai o tua koe. O ka awai o tua. Toi na kai moini. Mea Sino tau iki. Fua koe o motor. Sino tau iki mono tata. Toi na kai. Ino no tata whakapau ia. Ko loa tau mea ko tau be mai o tua. O kai o tua tau mea ko tau be. O kai tau tolo. Aho tau o tua. Sino mo tata o tau iki. Toi na kai. E inu. Inas i ofa o tua ko whai. Maho no ka kai. Toi na kai te inu. O whai o tua ko whai. Manu ia ia mamani. Malo. Oh, wow, sakalameniti. O e whiawhine. Kau ke Malo tau mai. bet. Tau amnak be mawinga mari ka tau tau e kovinani tina tau whai. Tau whakawa ke heo tua ke. Kia tau tolu e o tua, pe ai o tua ke tau tolu. Koe ne mea o whai. Sino mo tata hono eiki. O whakia ke sraia e tau kovinani te. Pamaro tau bitu. Mo mea ke tau whae koloria, pakahiri ko ia mo mea urunga ke haleluia. Tau rau whataha, ai koloria. Koloria ki o tua ilang tau potu, e koe meri no ki maman, koe hoi fua ke kakai, e i koe tui o he vane, koe ta mai mak, o kumau whakamaro, o kumau huat, o mau whai hiki, o mau whai whawhitai ki hawhiona, ko i koe o te horangla. E i ko Sisu Christ, koe alo tau pētana whakatopu, ai e i ko toa, ai la mea o toa, ai alo e tamai, ai hawhiona o ke awe ngahi anghara mamani, alo whamai kia ti mautoro, a koe o ke awe anghara mamani, alo o whamai, ako ke awe ang hara maman, tare maurot, ako ke no me to matau at mai, aro ka mai. He ko koi pia maon ni, koi pia eki, koi pia karis, patahambara mare maon ni, o ke fio tau peo piato, gloria tua ko mai. Amen.
Ngai o tua e mamai te tae te mai katoa be. Opo le maro o mo ngai loto mo ngai whakaukau e Christ Sisu. Ke hoko a te tāpua ke tua mafi e te mai, me aro, me raumare mau nioni. O nofu mau, ai be e te tautolo tai ngata. Amen. Huufi Konifelenisi Hono hiwang fulma hiwa ai ses Wesleyan tawataina o Tonga whakahoko hanga tonu at pe me whale whamanatu Centenary o loto me Nuku'alofa hoko ko e whakakolola ke loto whale o e Tonga kotoa pe ka ingata pe i he whungawaka o ses Wesleyan tawataina o Tonga au tau mau inas kotoa e ngā hei whamiri kotoa peo ta tau i tongani. Pea au taki hanga tonu at kia tek mautol kotoa pe he ngalo pe. Mo whanonga mai he ngalo ea ka o mai tau live stream. Pe si Facebook a Broadcom, FM Broadcasting i he whiawhi o e ahoni. Neo ngoe ne ki alotama ki natula ka e whawhetai. Whakaalomali e otua ai loto whakaukau pia moe lau mali e tā kotoa pē ke tau kaunga e nās whakataha pia moe ni tau lai ko nau te fua e whalot Centenary kuhi koe Konifelenisi Hono hiwanga folo mahiwa mau whiwhamalo i ai pe whoki i e whiawhini ai sponsor o magato ngai ono at hanga tonu ai polkalama matuak mau inga koe ni whamalo at me pule o e whaleni kia oksana tatafu ki California, Amerika whamalo at malo apito o anga ofa mo o loto lele ka e sponsor mai ki o ato hanga tonu ai o wau whanofo pia mo e Huufi o e Konifelenisi mo mamata hanga tonu mai ai me i tuapule anga mo e kakai tonga toko lahe ngā i whetu keke mo e tapa keke o e kolope ka mo hange pek mo i tonga niho mo mamata hanga tonu mai ki ngā hi o wau keke kotoa pe ko o ato hanga tonu me i tonga ni mau ki whamanatu atu ai pe mo e hui koe ni kia tek mo tolo kotoa pe tata te whito ko kia tek mo tolo ko mo loto le lei ke whakaauhanga tonu ato mo ngahi talitali. Whakaauhanga tonu ato mo ngahi talitali i he live stream ai Broadcom, FM Broadcasting. Whainga maali le lei au pito ka paute mo sponsor mai ke o ato hanga tonu e ngahi talitali kotoa pe me i he whale ilo ke mo mamata hanga tonu mai ki ai. Whainga maali le lei au pito e kaunga au e ai le te o valfitu po ine nima e whae mā ke o atu i he ata pea mo e lea ke mo mamata hanga tonu mai ai me i tōpre anga ki e ngāhi whatongia kotoa peo ko whai oskia vele ngai si kāinga pea mo e whamiri kotoa pe i tongani lawe i ko i kuna ai ngāhi taritari ia o e aho tūsi te ai a koe
Aia koe aho nia, ko a pongpongo e aho o tu si te mo e aho pule lulu. Koe aho o tua pule lulu ko a pongpongi. Koe ilo pongpongi ko pelehake, alakfonua, holonga, mataika, ko vaololoa, talafo'o mo nukuleka. Koe ngahi kolo koe ni, whainga maria lele ka pau te mo sponsor mai e ngahi family Tonga koe ni. Mei he ngahi wheitu koe ni, kai o atu hanga tono. Mei he whale ilo, pe koe ngahi o wau mei sai o neni. Mo mamata hanga tono mai ai, i he live stream pea mo e ngalo ea. Pea koe ilo e whiawhi lewa ko fas mo e awhi, popua, pātangata, veitongo, kapeta pea mo hala o wawe. Pea hoko pea tuai ki aho whalaite, pea mo e aho tokonaki, aho sāpate, pea toki whakaosi ke aho moni te. Ka koe whaawhi ia ku whakaohanga tonu ai tuai pe ki a te mo tolko toa pe i he e whiawhinu. Mo loto lelei ke sponsor mai ke whamafola hanga tonu atu. Ai ngā yo wau ko toa pe i whale lotuni mo e te pile i lo whainga maali e lelei pe mo lawe i pe mo tolo e whaunga. O e whetu take mai pe ki he tau pe si Facebooka. Pe ko mo tahanga tonu mai pe ki he kau whewhine o nau whaifatongi atu. Mei he tau ofisi i he ua taha, i he ua hiwa o no. Mo ua wha ua hiwa ni ma. Ka ke koe kakato ia o e whatongia o e whiawhini, pia mo e kau ngāu e ku mau kau whakataha atu me he whalotu Centenary. Koe ongo talavou whaita ko whiria paea, pia mo wepi star lea tunia. Koe toka ngai atu e tau live stream ko Tupou lea, koe tau le tio ko lisiate tanatohi. Koe Naomi monia takafua, mau tatau atu he, tau whoki he ke tau studio hoko at mea ngāhi whatongia o e pōni malo opita.